Prezentatsiyani qarab ketdik-da, onlar endi bizning bulishlarni motor ishini o'tkazamiz deb o'ylayman. Mana bizning ikki jurnal turida bunda qisqachana ma'lumot. Hozir biz mana bu jurnalni 6000 dana bilan chiqaramiz. So'nggi yillarda endi bu jurnal bilan o'zgardi. Ham yangi yildan biz jurnalni ikkinchi verskada chiqarishimiz deb o'ylaymiz. U bizim endi 20 dekabrdan qat'iy nashriyatga ketishadi. Ham endi Ma'arif jurnalida yangi proyektlar bo'lashadi. Kompozitorlar birligini bilan biz yangi rubrika quramiz. Ham shulay shaxmat maktabi bilan bu yangi rubrikalarga istalib bo'lashadi. Mana bizning ekspertlar qo'yiblarni siz bo'lib ko'rasiz. Javdat Husaynov kimjilarga va'da etdi. Bizning pedagogika fanlari kandidati, KFU professori Fideliya Xalikova. Bizning tub ekspertlarning birisi Zalal Turday ketamiz. Bizning bo'lgan rubrikalar TDI, BDI bag'ishlangan temalar. Keladigan sharhda biz uni kengaytirib beramiz. Hem degan rubrika bizim shulay ekspert so'zi. Biz sizdan kelgan darslarga ekspertlardan analiz yasab beramiz. Har sonda biz jurnalda 7-5 materialni qo'yib bilan beramiz. Yangi yildan qo'yib materiallar bizning video formatida bo'lacak. Biz dekabr sonida birinchi darsni shulay berdik. Nag'ayri ham maktabda bunda qisqacha ma'lumot, jurnal 5500 dana bilan chiqqan. Bizim hozir bu yildan kongress bilan o'rtaq proyektlarimiz bor. Shulay bir necha ministr bilan da ishni davom etamiz. Ham Ma'arif tatar tilini siz saytda boshqa o'qiy olasiz. U bizning ishlaydigan bir shart. Yana bizning bu ma'lumot tiraj bo'yicha tiraj bizning biruk. Ham endi biz albatta o'zimizning ikki jurnalda bosilgan ishoralar turida, ma'lumot turida, sotsial shirkatlarda informatsiyani berib boramiz. Yana bizning shunday soobществоlar deb aytamiz endi bitlar bor. Siz unda shulay istiga olasiz o'zingizning bitlaringizda. Bu o'tgan 6 konkurs turida ma'lumot. Biz bu konkursni kelasi yilda davom etamiz. Bu yil u maturita bo'libdi. Biz uni oktyabr oyida o'tkazdik. Endi uni bo'laklarida ishlab edi. Kelasi yilda shunday sponsorlar bo'lsa, biz uni davom etishamiz deb o'ylaymiz. Bizim qaybi proyektlar saytlarda, jurnallarda bosilib keladi. Bu shu o'qituvchisida qatnashgan o'qituvchilarning ishlari. Har birisini biz bir material o'rnashtirgan mumkin edi. Qaybilar endi bizga intervyuda berdi. Biz ularni da sotsial shirkatlarda da taratdik. Endi ularga kommentariyalar keldi deb. Like'larga ko'rasiz, like'larni qo'yalar. Bu informatsiyani biz o'qituvchi turida berdik. Tanilgan o'qituvchi turida. Shular informatsiya bizning jurnallarda bosilib chiqdi. Bunda bizning geroylar turida yaratgan o'qituvchining qatnashgan konkursiga qo'shildi bo'ldi. 10 kishi tovush berdi bu konkursga. Ham sotsial shirkatda biz shular informatsiyani o'qituvchilar turida taratdik. Bunda bizim bir proyekt, bu bizning darsning 100 yillig'i bilan belgilaydi. Ish yillarida bu proyektni biz olib bordik. Ham biz uni Tarix instituti bilan birga uyushtirgan edik. Ham eng qiziqli ishlar shular bizim jurnal bitlarida bosilib chiqdi. Yashil beshik turida so'z bor. Bu yangi proyekt Grand Prix bizning 10 ming so'm bo'lashak. Biz nominatsiyani kiritdik. To'liq ma'lumotni siz dekabr sonida ko'rasiz. Bu programmadan endi bosilib chiqadi.
yıldızlarına qaraqdan bir proyekt. Biz ana 2 yıl elek başlap jiberden Gayna Hemmetem jurnalında. Onlar izledim resimlerini bize jiberdi. Aydı bu yıl biz ana 2 yıl biz tutarız. Çünkü indikilesi yılda Kazan Devlet Üniversitesi'nin astronomi kafedrasına 200 yıldılar. Hani de kosmoska birinci çıkanına 60 yıl ulaşan. Bizim şu proyektler, edebi kartı, jilgir efekti, nefçinin birlikte. Biz bu proyektini Tatneft kompaniyasıyla birlikte işliyoruz. Hem ilgili marif yıldızları. Biz şimdi 3. öğretten resimçiler birliği bilen bir proyektini alıp bararız. Hem ilgili bu proyekt uğuşunu, tuşlar şokratalar. Video formatta bu derslerini ilerledim. Onlardan Müslüman ki portret yasalanlar. Ama o proyektin bizim Meksika Budurlar, onun basarallar, onun bizimden istahan edip atalar. Nilini yasabilgen proyekt şular kazıksını yaptı. Kıray tümünden artık kişi tavuş verdi. Kaybır emiler 8-10 bin tavuş alırlar. Bu bizim sayt. Biz şulay sosyal şirketlerde yoğun proyekt alıp bararız. Tanınan yazıcılarının, alimlerinin en kızıklı fikirlerini biliriz. O bizim iki dilde, köpçülük biz onu Tatar dilinde biliriz. Nakbaybilerini bunlar sizin karşına. Şulay bizim galip öğretilen proyekt var. Biz onda okutuşçularının derslerini biliriz, ders işletmeleri. Şulay bastan dışarılarını proyektlerini takdim ederiz. Şulay bu yuvanışta da yoğun proyektler bulaşır. Demek bizim 162 son çıkan marif. Bu proyektin bizim kubrak Tahir Aykoş bilen Şinyar Kimyan'ın alıp bara, sizin de turdan tura alabileceksiniz. Daha bir neşe foto, edebi kartı. Hiç Şayfeş'ten de her yılda katlaşan en kızıklı eserlerini biz sayıyoruz. Hem de Medeni Şamada, İdil Jurnal'da, Gayla Hemmetem'de hamisi sayıklar bir bararız. Okutuşlar bir aktif. Bu yıl 45 okutuşu 200 yıl ortak işçilerden. Kilesi yılda da biz onu ülkeyle planlaştırırız. Siz de katlaşan olasınız. Tokay'ın Ekiye dünyasında bunda şöyle bağlar bir aktif oldu. Hizmetinin resimlerini bize eşiberdiler. Jılı rahmetli bu yönde Sahay Yurtü'yle birlikte ötkeleyen aksiya. Görüyorsunuz de bizim uşularımız türlü beyler, meskiler beyler bizge eşiberdiler. En kızıklı bir yandan bir nersede aşamayan beylerinde biz Sahay Yurtü'yle eşiberdiler. İki parça eşiberdiler. Bu emirlerini biz bağlar yurtlarında hem kartlar yurtlarında tarattık. Dört bağlar yurtunda bulduk biz. Bu proyektin biz milli bank bilen tükerimiz. Şiş hem tıpta ata kilesi yılga devam ederge onlar bizge rağmen verdiler. Bu proyektler şimdi yani yandan proyektler bunu ümitleniriz. Bizim bir ölüşü mahsus sayıda ulaşan. Saç şunlara konkurslarında söz bulayında, şu konkursun neticeleri bilen tanıştırı için söz ana jüriyle isterşi yazışı Tatastan'ın Abdullah Tokay'sında devlet premisi öğreti Bahir Şehir Bulu İmamov kabirine. Hayırlı gün. Min Meğarif jurnalı hem öyle hem Mektep jurnalı ötkergen konkurslarının köplegine hem işlerine şok katıp yürüyüm her vaqt nişik bir görevlerini hem buladın. Nişik bularda şok dert var mı gene? Özümüz odna sayın yerüldür bitli medeni banı tutup bararak köp vaqt gerekli düşen oluyoruz. Hem meğarifçilerge şok katan da soklanan da. Konkursları bir ötemli hem bir kızaklı bola. Şimdiden de konkursların özünde rahmet olanın var. Kızaklı fikirler, faydalı fikirler. Hem de elbette bu oldağı yılda da oluş
топталмас дейм ышанам. Шуңа үмітленем, чөнки келесі жылда бұл туган телләрне яплау елы дип кабул иттек бит инде без Миңнехановның указын. Һәм дөресен әйткәндә, яшемә сөйләшкәндә, шәхсән үземнең татар телен, туган телебезне ниндидер яклап калырга түгел киләсе елда, элекке дәрәҗәсенә күтәрергә иде дип хыялланам. Әгәр дә без шуны ирешмибез икән, әгәр дә безнең балаларыбыз көн сайын татар телен укымый, татар әдәбияты белән танышып бармый икән, ул вакытта безнең татар теле шаралар ярдәмендә карап булмаячак. Менә мин шуңа хыялланам. Һәм сез дә укытучылар шулай уйлыйсыздар дип уйлыйм. Шулай шушы ниятта торасыздар дип, одна сана 2 сәгать укытып, безнең газиз телебезне, тукай телен саклап калып булмаячак. Тагын сөйләсәмгә күбрәк тәр туктыйм. Тарих дәресе, тәэсиргә йөзел. Конкурсы барышында милли кызыклы табышларга тап булдыгыз. Тарихчы Алим һәм жюри рәисе буларак, сез нәрсә әйтә алырсыз? Сез Татарстан Фәннәр академиясенең мөдир әгъзасы, тарих фәннәре докторы Фаяз Шәрипов җиңүчесе. Birinchidan men aytib o'tar edim, siz ma'rif turida emas. Ma'rif jurnal turida. Ma'rif jurnali menimcha hozir shashana qilishroq kerak. Jurnal bilan men allaqachondan tanish. 72 yıldan başlap etirge kerak men 1-2 yıl o'qituvchi bo'lib ishlagan edim. Ondan so'ng 74, 76 mındaydı Qozonda o'qituvchi tugul edim, ammo lekin jurnallarga qarab bordim. Qarab borgandan mening eng birinchi maqalamda shu Ma'rif jurnalida bosilib chiqqan. Pedagog bo'larak, endi o'qituvchi bo'larak men hamanda belirtilen o'qituvchilar bilan, o'quvchilar bilan bolalar arxeologik ekspeditsiya degan bir maqola yozganman. Shundan boshlanib ketdi mening xizmatdoshlik, jurnal bilan ham hozirda davom etadi. Ammo men bek shod. Ma'rifni ondan so'ng g'ayla Aynen jurnal çağı başladı. İkisi de benim işim yaptım. Qarab barabız, alıp barabız. Men artık kerak bo'lmasa da endi o'zimning ishda ko'rmasimda. Ammo men bek shod. Buni bu yil o'tkazilib ketdi konkurslar. Men mana bu yo'nalishni bek xo'playim. Yaxshi maqollar albatta chiqadi. Ammo konkursga kelgan materiallar, ularning bir ulushi bit jurnal betlarida va shag'ul shtabayda bosilib boradi. U ilg'rak maktab bolalari, o'quvchilar orasida g'ayrat bo'yicha konkurslar o'tkaziladi. Hozir o'qituvchilar orasida u nechta o'qituvchilarni to'play birinchidan, ikkinchidan aktivlashtirishga yordam etadi. Ko'p keladi. Bek og'ir bo'la ularga berib, chunki turli yo'nalishdagi dokladlar deganday konkursga kelgan materiallar, ularning har birisi o'ziga ko'ra benim uchun har xil yangilik ham shunisi qimmat deb aytaymi, ular orasida konkursda qatnashuvchilar orasida yoshlar bor. Ular da bir taraf tugul konkursga. Ham albatta endi tecrübeli o'qituvchilar bor. Tecrübeli o'qituvchilarning ishlarini qaraganda albatta ular yaxshi, sifatli, butun yoqdan da aynan. Ularni orqalab qoldirib, yoshlarni ko'tarmoqchi bo'lam endi. Ammo konkurs bitindi. Baribir ishchiligini qaraysan, aktualligini qaraysan, boshqalarga qarab, nishlabdir buni ulkanlar jimib chiqib olmasında.
Benim tilagim kelajakta da davam ettiriliyor kerak mena bunday konkurslarni. Siz aytdingiz, konkurslar bek ko'p turli fan predmet o'qituvchilari orasida bular konkurslar. Ularning bir ulushi jurnal betlarida basılsa, ikinci ulushi albatta endi elektron jurnallar var sizning. Alloh shukr, u bek yaxshi narsa. Hozir bit o'qituvchilar kompyuterlar bilan ishlaydi, u yengil olish, qo'llanilgan bo'ladi har holda. Mana jurnalni shu qo'lga olish bilan men endi aning tishini e'tibor etib, motor, kerakli motor rasmlar, so'nggi nomerda da shunday. Ondan so'ng ishlariga qarab chiqaman. O'zimning tanış o'qituvchilar ishlamay ekan, tanış g'olimlar ishlamay ekan deb. Ammo boshqa baribir o'qirga sizning maqolalar ko'p chiqadi. Birinchi boshlab endi kirishilishida kun qadag'ini suga turgan narsalar. Yoki siz o'qimaysizlar, ammo shundan boshlarda kerak, chunki nechikdir o'qituvchilarga yo'l ko'rsatadi. Mana shu momentda nendek narsalarga e'tibor etishga tayyorlanishlar boshqa fanlar bo'yicha endi. Shunga ko'ra men birinchidan sizning ishlarini bek xo'playman. Jurnal chiqaruvchilarga rahmat, davlatga rahmat. Agarda davlatning yordami bo'lmasa, bunday shu tipli motor poligrafik yoqdan yaxshi ishlangan jurnal chiqarib bo'lmas edi, jurnallar chiqarib bo'lmas edi. Bolalar maktabdan baylanida go'zal bo'ladi da. Ham albatta endi o'qituvchilarning hallari bilan men so'nggi vaqtda ortiq biyil bildirakda endi aralashib bo'lmadi. Ammo og'ir bolalarni o'qitib og'ir, vaqt yetmay, shulayda keltirishadi, Allohga shukr. Turli fanlar bo'yicha, hatto chet tillar bo'yicha yozilgan dars ishlanmalar bo'ladi. Ularga tekrar qarab chiqaman endi. Ayirib bo'lmaydi. Ondan so'ng mendan so'ng xotinim da umr bo'yi o'qitish ishladi, unda ayirib berilgan. Shunga ko'ra mana bunday ishlashlarga ishlab o'tirsin edi. Ishlab bo'lib, konkurslar ko'proq bo'lsa, bizning jemishlarimiz ko'proq bo'lsa, rahat o'qituvchilar kollektivi, pedagoglar kollektivi orasida men o'zimni shunaqa bog'liq qilib his etaman. Sizning yuzlarni ko'rgan rahatlik beradi, o'rnisindan energiya beradi. O'zimning shulay ketdingda ilgarilikdan o'qituvchi bo'lganlar ko'p professiya bo'yicha hamon ayrilolmayman sizlar ham sizning jurnalda davom etamiz. Rahmat. Sizin materiallarında yaptığınız iki son elektronlu yazma aşağıda bir şey gibi derslerle siz edep bilen analiz yapıyorsunuz. Son vakitte kızançla karşı bir sağ yazarga doğru gelir. Sovetlar Soyuzlarında bir ideologik kısalar var idi. 90'lı yıllarda nişiktir erkenayıp gittik. Hazır yamadan, tigit yanına yaramay. Bizim imşarat etilge kerektik. Meğretler, meyinde başka sıkkanlar var. Yaşlı batırım tügül, Allah'tan hazır korkur vaktim iken men eymen. Mazaraga şapırdılar, Xatir gününe bağışlanan tapşırı bağa. Başka biber aldığından çok yaramı Xatir günün hatta iske alara yarandaşılar. Şu tipli jinaşılar bildiğim denerseye. Şu denerseler var kızgançlığa karşı tarihte. Korkmuş nerse değil bitindi. Biz babalarımızın iske alırlar gerek. İvan duasına Hitler salatta koydular. Çıbaksarda söz yok. Hoplular. Ama da bizim babalarının koşarifinin gelip şahitinde. İşte çıkıyor evladım. Ama lakin siz benim makalelerge pek irtibarlı, rahmet. Uzak yapmayı kötü. Dağımda müracaat ettiniz beni.
стандартлары буенча иң яхшы дәрес конкурсының быелгысы нәрсә күрсәтте, нәтиҗәләреннән сез канәгатьме? Бу уңайдан әлеге конкурсның жюри рәисе Казан Федераль университеты каршындагы IT-лицейның югары квалификация категорияда химия укытучысы, Бутлеров исемендәге химия институты доценты, педагогика фәннәре кандидаты Фидания Дамир кызы Халикованың фикерләрен тыңлап килгәннәр. Рәхмәт. Кадерле кунакларыбыз, инде сез игътибар иткәнсездер, бер ел бик тиз генә үтеп китте. Узган ел без сезнең белән очрашкан идек. Көз айларында нәкъ шулай икенче конкурска нәтиҗә ясау максатында. Иштеләр бит? Иштеләр. Шуңа күрә менә хәзер инде нәтиҗә ясарга вакыт та җитте дип уйлыйм. Бер ел үтеп китте. Һәрберегезнең яңа эшкәртмәләрен без укып чыгабыз һәм сизәбез, инде дәрес эшкәртмәләрендә заман рухы сизелә. Чөнки бер карасак, дәресләр ул заманча дәрес конкурсы дип аталды. Һәм әлбәттә инде укучыларыбыз менә шушы ел инде ахырына таба якынлашып килә, 20 ел үтеп килә, ләкин бит әле уку елы үзенең уртасында гына, кызган вакыт, олимпиадалар вакыты бит һәрберебез белә. Ләкин шулай булса да менә мин үзем укучы буларак һәм әлбәттә инде студентларның укучы буларак та әйтәсем килә. Быел уку елында безнең бик авыр шартларда барды укыту. Чынлаптыр, дистант укыту күп төрле проблемаларыбыз булды. Шул вакытта да сез күңел төшенклегенә бирелмичә матур мәкаләләр язып җибәргәнсез икән, димәк сезнең үзегезнең эшегезгә мәхәббәтегез бик зур дип аңлыйбыз без. Менә шушы дистант укыту вакытында техник чаралар алар кайчакта безне әлбәттә әзгенә каушатып та җибәрә. Әзерлек булмаса инде бигрәк тә монда инде укучыга дәрескә кереп аңлатканга караганда бик күп төрле мәгълүмат җыярга кирәк. Презентациядан башлап бик күп инде эшкәртмә. Шуңа күрә менә бу конкурска килгән эшләр арасында бик яхшы эшләр без билгеләп үттек. Биология, физика, математика, химия, экономика һәм робототехника фәннәре турында сүз бара. Һәр укучы үзенең әгәр дә эшкәртмәсен безгә җибәрә икән, конкурста ул җиңүче булган, димәк, ул таләпләргә туры килә. Һәр дәрес максат белән башланып, балаларның рефлексиясе белән бетә икән, укучы үзенә бәя бирә, укучы үзенә бәя бирә, шушындый заман таләпләре була. Әлбәттә, мин үзем химия укучысы буларак әйтеп китәсем килә, без инде химия буенча бик яхшы дәресне реакция дигән инде җиңүче итеп чыгардык. Сез аңлыйсыздыр бит, безнең дә бармы? Җиңүчеләр чакырган, барысы да шулай инде. Мәкаләләребез инде барысы да бар. Шуңа күрә нәрсәне әйтәсем килә, бик күп чаралар үткәрде укучыларга булышып, бик күп информация. Шушы информациядан һәр укучы үзенә кирәкле юнәлешне алып, балаларны олимпиадаларга, бердәм дәүләт имтиханнарына әзерли ала икән, нәтиҗәсен күрсәтә икән, ул бик куанычлы. Чөнки менә Менделеев Дмитрий Иванович әйткән сүзләрен искә төшерсәк, ул әйтә, укучы укучының горурлыгы дип. Чөнки безнең нәтиҗә укучыларбыз. Укучы үзе конкурсларда җиңеп чыкса да, аның барбер нәтиҗәсе эшләгән нәтиҗәсе укучыларда күренә. Безнең хата булса, бу була укучыда, безнең булса уңышлылык була укучыда. Шунлыктан менә мин һәрбер укучыга нинди конкурста катнашса да билгеле бер җиңү омтылышын балаларда булдырырга мөмкинлек салырга таләп итер идем, ләкин менә ничектер әйтер идем, балаларга үзенең мөмкинлекләрен үстерергә булышырга, потенциал ачырга булышырга һәм менә шушы авыр катлаулы, тиз баручан, бик күп информациялы заманда үзен табырга булышса иде безнең конкурслар. Кагазда гына калмыйча. Чөнки бит менә һәрберебез инде тәҗрибәле укучылар җыелдыкса да шулай бит. Һәрберсенең үзенең билгеле бер белеме бар, багажы бар. Менә шушы тәҗрибәгезне сез балаларга, яшь укучыларга бирсәгез иде.
Чөнки менә остаз булуда, укытучы булуда балаларның кем булып үсүләрендә бик зур йогынты таба дип уйлыйм. Бу минем шәхси фикерем. Һәм сез менә шушы бер дәрес җибәреп кенә җиңүче булмасагыз иде, ул дәресләр сезнең бик күп булыр. Һәр дәресегез эшкәртелгән, күңелләренә юл алсын иде. Менә бу көндә без күтәм дә бер сәләтле балалар турында курсларда бәлки йөрисездер, кайберләрегез. Анда сүз бара, һәрбер шәхес, һәрбер кеше, әйтүгә без барыбыз да билгеле бер потенциал белән дөньяга киләбез. Менә шушыны кулланып, җәмгыятькә файдалы булып яши алсак иде. Менә шушы иң яхшы фикерләрне әйтәсем килә һәм әлбәттә тагы да бер тапкыр кемнәр инде журналны үз кулына менә алганнар, без инде бу турыда 49 санда кемнәр күргән, инде кемнәр күрмәгән алырга мөмкинлек булачак, шулай дип инде журналлар. Монда biz тулысынча язып чыктык фикерләрне, һәр дәрес эшкәртмәсе буенча мин хәзер бу мәгълүмат киттем. Һәм әлбәттә мин инде үзем химиячыларга җиңүче укытучыбызга алып килгән идем үземнең шәхсән эшләгән менә шушындый дәрес эшкәртмәләрен. Яңа современный урок буенча инде бу. Сезгә бүләк биргән мөмкинлек булса, бүләк әйтегез. Менә шушындый кыскача гына сүзләр укытучыларыбыз сезгә уңышлар, алмыйча сәнсау барыбыз да менә шушы яңа елларны каршылап сәнсауга эшләсәк иде. Сау сәламәт булыгыз. Хәзер инде яшьлек düşük конкурсының кыскача нәтиҗәләре белән таныштыручы сүзләр бу конкурсның жюри рәисләше, педагогик фәннәр докторы Җәүдәт Абдулла Сәймиев әдәбият. Hürmetli kollegalar, sizin bilen tağın çarşıva indik şartının çünkü bizim bu Yeşil Bişik konkursumuz daimi rejte bara hem gelecekte de şulay devam eder deyip şanı kalan benim. Benim de bu Megalim jurnalı benim için etege gerek, beni tanıtkan jurnal, beni bildirgen jurnal, beni küsetken jurnal, şu an göre min rahmetli Megalim jurnalına. Şu an göre bizim de tırşamende imkan kadar makalelerini yazarga hem yaş okutuvchilarga yordam etgan. O vaqt mana bu Megalim jurnali men ko'rdim birinchi martaba 19 yoshimda chetdan turib pedagogika institutini o'qishga kirgandan so'ng bizim ishga boshladi. Mana shundan endi menim istal jurnalima evrildi. Sovet maktabi jurnali. Hozirgi vaqtdagi Megalim. Bu her vaqtda da menga yordam etdi. Menga her vaqtda da bo'lishdi. Hem o'zimning ishlarimda uңышка erishishimga Megalim jurnalina bugun da rahmat. Mana bu jurnal da qatnashgan bilan Yeşil Beshikda qatnashuvchilar belgili siz baxtli kishilar. Zamanında biz 1967-68 yıllarda o'tirda hali xiyolana da olmaydik. Bugun endi raqamlanib jiysiz qani siz qatnasha olasiz. Qatnashuv o'zi u kelajakka ishonch, jing'u hem albatta kelajakda da mana shulay bu ishingizni davom ettirish kerak. Men o'zim endi so'nggi vaqtda mana geografiya bo'yicha maqolalar üretildiğinde jurnalda, eğer de bunda geografi okutuvchilar olsa endi hem elbette tağın endi eğlenip ile dünya endi biz işleyimiz endi Moskovlar bilen birge Pleshakov, Novitskiy hem yüzüm qatnaşaman. Bu yıl endi birinchi sinfdan olib 4-chi sinfga qadar tatar tilinde bizning ana tilimizda eğlenen dünya birde Tatarstan Kitap Neşriyatı arkalı hem
Onun bileşkilerindeki okutuvchilar, mana Mintimiş ve Bekbüşermiyev uyuşturgan adımlar gimnaziyasında onun boyunca okutalar. Hem binalar bilen hazır indi daimi uçraşıp turam. Hem gelecekte indi sizde belki buna Tatar tili tağında içsin, nıbıssın, yuvalmasın deseniz, Tatar tilinde bizimizin başka tili fenlerine de okutuğa, güçerge vakit. Çünkü küp Tatar tilli gimnaziyada, mekteplerin dışında vüviskaları Tatar mektebi gimnaziyası deyip yazılsa da içinde Rus tili istemeydi. Mana bu fark. Şu an göre eğer de biz gelecekte bağlarımız ana dilinde bilim alınsın desek, Tatar tilli derslerine gene itibar ettirge barlı fenlerini Tatar tilinde okutuğa güçerge vakıf bizge. Yani şu vakitte bizden dilimiz saklanıp olacak. Bu birinciden. İkinciden, terbiyenin rolü bir zor. Mana kadrinizdedir. Belki bile tırlansız. İşiniz bilmezseniz etiyeniz bile tırlandır. Apalarınız, abilarınız bile tırlandır. Biz mektepte okutkan vakitte, mana bilip bilgen vakitte terbiyenin rolü bir zor idi mektepte. Birinciden ak devletler o terbiyenin başlangıcıydı. Ondan sonra dikkatli daha küçük prosesi var. Ondan gelirler Komsomolga esirlenirler. Komsomollar partiya safına kabul ettiler. Bu bir terbiye sistemisi idi mektepte. Bugünkü mektepte neydi terbiye sistemisi var iken bilmem ne alasız mı? Yok, bugünkü terbiye sistemisi yok mektepte. Lakin ne şunu bulduruldu ey bir işlenmedi. Ne bu sıra fakat. Benim tarihçiler, valimler otururlar, kollegalar. Birinci Rim İmperiyası cimrilikten zamanında. O iktisadi yaktan cimrilmegen. Rim İmperiyası o terbiye cikintiremeden, ruhi cikislikten cimriliğe, ruhi nigizi cimriliğe. Şu an böyle eğer de bizim mekteplerde gelecekte terbiye bulmayırken bu camiyetle cimriliğe alıp var. Şu an böyle gelecekte de benim kollegalar da siz bizimizde Megarim jurnalında gelecekte terbiye turunda köprek yazarsız deyip şanım kalan. İtibarınızda büyük bir rahmet. Hazır şu şehrimizin en kumullu, en tantanalı mizgilinde kirpiklik konkurslarda cimüşlerdi. Böyle bu şehrimiz, Ayaz abi sizin de şartlarınız. Biz tarih dersi tasarruflarga yil konkursi jenguvchilarini e'lon etishdan boshlaymiz. Endigi belgida 3-chi o'rinni olgan Elmat rayoni Yilqaboy o'rta maktabining boshlang'ich sinflar o'qituvchisi G'aliyev Oktay qizim biriga chaqiramiz.
Калышкан жер язмасы үшін. Siz bulasınız hikayeyi. Ben diplomga işte özümün bu yıl çıkan kitabını verirken bu Bulgar Tatar devletleri ataklı ileri şirketi var. Şimdi konuşmasına katılışım bilen ilk programı, ilk şartmanı təmindir. Sizə onda rəhmətini işitdirəsim ki, Xəzəriyyənin məktəbdaşlarını topladım. Nəticələrində şiirin konkurska. Rəhmət sizə barəsində. Tarafından bereketmesizlikte hem fakat tarafından işinci dolu. Bilir, belki benzerliğinde birleşik kişimiz daha da şırız. İkinci orunda bizning Oqsubay rayoni eski İbray o'rta maktabining tarix ham jamiyat bilimi o'qituvchisi Suleymanov Ramil Hofizullah davlatchiligimizni to'g'ri yo'lda yozmasi uchun. Hürmetli okutuvchilar, hürmetli qonaqlar, hürmetli yetakchilarimiz, bizni chaqirib shunday hurmatlagani uchun sizlarga Xudoga bek zo'rlab hurmatlasin. Ular endi 30 yil bo'lgan tezdan bu Mag'arib jurnali bilan tanishganimga birinchi Tohir Abdusavijonov bizni qarshi olgan edi. Bugun u bizni komanda yosh yigitlar simon bugunda qarshi oladi. Allohga rahmat eylesin. Mag'arib jurnali shu periyodda bek maqolalarni chiqardi. Bizning eski Ibroy maktabida konferensiyalar uyushtirildi. Biz bek rahmatli Fayazoviy Quvushin, Fayzal Xalqoviy Islayev, bek ko'p tarix olimlari bilan bek ko'p bolalarimiz o'ylab topuvchilar konkurslari olib uyushtirdilar. Mag'arib jurnallar biz har doim Qozon yo'lini topdik. Qozon Kremlida 30 bola deb avtobusda kelgan edim jinguvchilarni. Keyin bo'yina Fayazoviy ekan Mag'arib xizmatkorlari bizni ekskursiyalar o'tkazdilar. Sanab bitirasib kelgan. Mana ne qadar chashlar, maqshuni qadaralar bizga yordam etdilar. Ham kelajakda da birga ishlarga nasib bo'lsin, ham motor maqola bosilib chiqsin. Anlasan bir beshar betinni mikrofonga naksa o'tib o'tizgina. Bu tatar dili saqlab qolish masalasini va mening daylagim erni hozir Bugunskenda tanqid tutgan maqolalarni bosmalar. Bugunskenda o'qituvchi so'zi bir qoidalar hozir yetmaydi. Va siz bilan aytasiz bizga o'qituvchilarga tatar tili deb. Ammo o'qituvchi Bugunskenda zakonlar bo'yicha, qonunlar bo'yicha ol agar yuqoriroq murojaat etsa, kerakmagan maqola yozsa, hozir соответствует degan qog'ozda turarlarda ish bo'l. Ishlarga kerak Mag'arib darajasindagi chinovniklar bilan. Bizdagi Свадьба Malinovka kinosida bobay bor, опять красные или опять белые шапка alıştırar. Tatarlar kelar nega programmalar tatar tilida tugil. Biz sof tatar maktabimizdan biz 10-11 klasslarni ruschaga ko'chirdik hozir. Bu Mag'arib zakon darajasi Rossiyaning degan klasslar tatarcha o'qiymiz.
Ruslar kineler tekşirgen nege bu tatar dilinde? Şu an göre biz bir yıl içinde nice programlarına küçülüp yazarız. Bize biz yine biliriz. Beyskinde okutucunun, balanın tatar tilinden ve vakit sizge edebi kitap okumanın vakiti kalmıyor. Biz kin sayın 20'legen elektron boyuta hat alabız. Her kinni Rusya'nın bir küp uyuşmalarından hatlar kile, sroçno üterge. Ol Aksubay Meğari sizin de Meğari bölüge aşağı çıkkanda bizatine sroçno gaylene. Ol degende davravolni bola. Kişilerine derslerden sonra Büyük Vatan Savaşı turunda testler mecbur bitiremiz. O zaman poçtanı geçen gitkende yaptım, dedi okuttan tırmadım, şu pravavoy diktan kelgen. 3 sentyabrda tarihi diktan yazdıratıngan edik. Her ana diktan yazarız. Biz proverkadan başlamış çıkmalıyız. Sentyabrda Fatih kontrol ettirdik. VPY, Российский, Tatarstanda Irskım bu Respublika tekşire. Küp olimpiyalar, tarih okutuvchisi kesinde 5 olimpiyalar. Elime Tatarstan tarihi kaldı bizim 14. dekabrda barası barali. Biz maşinalarımızga bağlar diye gideriz. Dersler bitmek alan. Biz gitmek konkurslarda hazır mektep direktöründen sarılap ya barimeli falan konkurslarda. Bana men hiç Dağır abay şaltırattığız kilmenin sebebi Mesir Batnalı mektepte bitti. Ne? 6 ken kürmediler miydi? Begen jiden çilgen. 6 dersi tapra, 6 jiden 42 biratna da ders yok. Balalar da bizim bilen şulay. Yalarının tuğan til tügül. Ders okurga bizim vakit yok. Biz kiletmegen bilen şu bilenlerimiz. No, yaxşı notalar tamamlayayım. Barınızga isenlik sağlık hem Dağın çırашırga yazsın. Hamilde Beygin'den jinguvchisi birinchi o'rinda Mamadash rayoni O'rta Kelman o'rta maktabining tarix hamda jamiyat ilmi o'qituvchisi Xayrullin Rinat Yurayanulni chaqiramiz. Tasvirda industriyalashtirish yozmasi ishining tarixi bo'yicha ezrak so'zlar o'talasam saatlar beriladi. Mana shunday chiqdim. Eng birinchi rahmat sizga jurnal o'zining missiyasini tugatib mana bizni ko'rsatilgan, o'zini ko'rsatilgan mumkinlik bilan ham bizni transformatsiyadan o'stirishga mumkinlik bilan jurnal o'ta rahmat. Mana o'sha sizga. Yana bari zamonlar ba'zi xatarlik yazasizga zo'r rahmat. Kitoblar yozasiz. Neden kitaplar yazasız, lekin kitaplar o'qitirda bizning yo'q soatlarimiz bari klassda bir soat tortgan tarixiy qanchaqlar 8da, 9da, 10da, 11da bir soat kiradi. Anasi qoldi 10 soat. Yilga qoldi anasi qadrim siday bo'ldi. Harika kompaniyam shu temaga to'g'ri kelsa, shu Tatariston tarixida mana shulay bo'lgan deb bizda shulay bo'lgan bu vaqtda deb aytilgan. Vaqt qolsa endi u, chunki Rossiyaning davlat standartlariga turani o'tindi shunga ko'ra mana siz aytgan sizni bilasiz endi bizning olim soatlarimiz yo'q hozir. No, biz ana baribir u kitoblar bolalar qo'llarida ana 10 soat regional kompaniya bo'lib boradi. Joy chiqqan shu temaga to'g'ri kelgan vaqtda biz olib keltirib, bizani qo'partirishni paralel ayirib bitirib o'g'il. Mana bu bizning zo'r problema. O bizdeki Milli regional kampanya degan narsani bizning 11 deputat zaf o'qidi. Bilan shu narsani yo'qqa chiqarishga tirishdi. Eğer bir sanatta ders bo'lmayotgan kelajakda tillarni tartib tayinli. Mening shuni aytasim kelib kelganim. Madaniy jumlada Shekirmen turumda qush bir razvorot. Arkadaşlar, silahlar Kelmanlilarga
Otoqsan gibi, Ярый. bizning sözünü eriştirsen gibi, avtora Reyhan Muhammedi. Соллы дырайса, соллы ашағанды. Рахмет, Виктор. Рахмет сізге, Виктор. Биология номинациясында Арша районы Шушмабаш орта мәктәбенең биология укытучысы Сәмигуллина Шулпан Миңнулла кызы кошларның яшәү тирәлеге һәм кышкы төзелеше язмасы өчен. Физика номинациясында Баулы районындагы Талисия Рулин исемендәге Кызылъяр орта мәктәбенең физика укытучысы Залиева Ланыш Рауль кызы. Электроскоп и электрометр. Проводники и проводники электричества язмасы өчен. Математика номинациясында Актаныштагы 2-нче урта мәктәпнең математика укытучысы Багиров Радик Флорид улы. Площадь, формула площади прямоугольника язмасы өчен. В номинации «Химия» учитель химии средней школы имени академика Раида Сагдеева города Буинска Папандопова Оксана Петровна за статью «Реакция обмена». Поздравляем Оксану Петровну действительно победой на серьезном конкурсе современный урок. Когда читала ваш урок, думала, что урок, я тоже химик, да, как вы, работаю в лицее. Думаю, действительно урок был проведен, Оксана Петровна, да? Не только он описан урок, что разработка урока, а он проведен на самом деле, да? Урок современный, и очень понравилась ваша карта технологическая, она актуальна и с учетом всех моментов урока. То есть, если он был просто разработан этот урок, он был бы непонятен, а тут он и проведен в 9 классе урок, да? Действительно, и он правильный, хороший урок, который выявляет потенциал у каждого ребенка в классе. И сколько детей в классе у вас, Оксана Петровна? Именно в этом 9 классе. Сколько детей? Там было 28 детей. И приглашаю вас на ежегодное традиционное наше мероприятие «Осенняя школа-семинар» на базе IT-лицея в сентябре. Осенняя школа-семинар «Химия в школе. Проблемы пути решения». Вы у меня уже получили приглашение и подарок от себя авторский учебник. Поздравляю еще раз. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо большое за оценку.
здоровья в наше время. Да, спасибо. Робототехника номинациясында Актаныштагы Кадет интернат мәктәбенең математика укытучысы Маликов Игнас Әнис улы робот эколог язмасы өчен. Geldik zuratına, oktanıştırmış bu selamlar bizim sizge. Daha da şimdi zor konkurslar yapıyoruz. Biz de sizin konkurslara katlaşırız. Bir kızıklı, iştelikli, sizge selametlik, işinizde zordan zor umuşlar dileriz. İqtisad номинациясында Нурлаттагы Сергей исемендәге гимназияның технология укытучысы Гаязов Кәнис Талип улы экономия электричества в нашем доме язмасы өчен. Акционерлік жәмғияты белән берлектә 3нче ел рәттән яшен бишек конкурсын үткәрәбез. Бу яшен бишек конкурсының быелгы җиңүчеләрен бүләкләүгә күчәбез. Хәзер инде сезне Җават абый чакырабыз. Экология номинациясында biz Табигать язмасы дигән язмасы өчен Кукмара районындагы Камил Шакиров исемендәге Зур Сәрдек гимназиясының Купка авылы филиал укытучысы Залипов Илшат Нәҗип улы Мәгариф журналының 3нче дәрәҗә дипломы белән бүләкләнә. Sizge менә Илшат Нәҗип улы киләчәктә ярында bu konkurslarda daim ravishda qatnashib, zo'r urinishlarga erishishimizni tilaymiz. Rahmat. Meni shu shunday konkursga chaqirish, meni sindirgan uchun zo'r rahmatni aytishim kelaman. G'arib ham oila maktabidan biz ziyorat qo'paramiz tabristonni. Shu. Tabii. Биология номинациясында Урман безнең байлыгыбыз дигән язмасы өчен Апас районы Апас урта мәктәбенең биология укытучысы Насретдинова Фәридә Фәнис кызы Мәгариф журналының 3нче дәрәҗә дипломы белән бүләкләнә. Фәридә Фәнис кызына менә 3нче дәрәҗә диплом белән тапшырабыз. Һәм киләчәктә аңа шулай ук киләчәктә зур уңышлар теләп алабыз. География номинациясында экология бумеранг дигән язмасы өчен Әтнә районы Алымәнгәр мәктәбенең география укытучысы Сабирова Рәзинә Харис кызы Мәгариф журналының 3нче дәрәҗә дипломы белән бүләкләнә. Kurban bölümünün hallerinde geografi укытучысы Рәзинә Харис кызын 3нче дәрәҗә дипломы тәбрик итәбез. Һәм киләчәктә дә аңа шулай катнашып, зур җиңүләр яулап алыр дип ышанып калабыз. Sizning üniversitenizning bolalarga milliy tarbiyada bik uңышлы shunday tatar milliy yana komponentlar
дәрістік кітсаның бешіктен қалғандарында қытайша оқытарға насip olur. Eğer sizinle derste Anlaşılabilir. Çünkü ilk yılda Mesker bize takdim edecek dersle birinci, dördüncü sınıflarda bu emeğinin türlerini Tatar dilli mekteplerge bu regional kampanyalar şimdi biz karatırız bir şanlık oluruz. Eğer siz hem aldığı bütün konkurslarına sizin değerli jürileriniz eskili bizim hizmetimizin şu değerli için hem de bu işe karşı dersinin geografi üniversitesinde sayılıyor. Tabiat bilimi nominatsiyasida Qozlar oqqishlar izidan degan yozmasi uchun G'olib Bistasi rayoni Qutlug' shahridagi Do'stlik bolalar bog'chasi tarbiyachisi Shahiyeva Liliya Nurislom qizi Mag'rib jurnalining 3-daraja diplomi bilan bo'laklanadi. Bilmedik bu rayonda bir faiz bilinir. Allah'ın rayonlarına gitkence. Aylana Dila dunyo nominatsiyasida Voda источник жизни degan yozmasi uchun Qozondagi 182-politexnik litseyning boshlang'ich sinflari o'qituvchisi Nurmiy Valensiya Xatibulla qizi Mag'rib jurnalining 3-daraja diplomi bilan bo'laklanadi. Yashil beshik 2019 konkursining ekologiya nominatsiyasida Tabiat do'stlari degan yozmasi uchun Sorman o'rta maktabining boshlang'ich sinflari o'qituvchisi Hajiyeva Luziya Najib qizi Mag'rib jurnalining 2-daraja diplomi bilan bo'laklanadi. Biologiya nominatsiyasida İdris To'xtarning Jimjimchilik hikoyasini o'rganu degan temasi uchun yozmasi uchun Orsha rayoni Yong'akinar internat maktabi o'qituvchisi Abdulaxatova Milosha Ahad qizi Mag'rib jurnalining 2-daraja diplomi bilan bo'laklanadi. Ama tavşırarız diplomda hem gelecekte de ama icadi buluşlar kadar kalavuz. Geografiya nominatsiyasida Usaliyin Shishmalar ila degan yozmasi uchun Mamadish rayoni Usaliy o'rta maktabining To'g'ri va jamiyat bilimi o'qituvchisi Konstantinova Lidiya Semyon qizi Mag'rib jurnalining 2-daraja diplomi bilan bo'laklanadi. Jamiyat bilimi o'qituvchisi. İkinci derece diplomunu Lidiya Semyon kızına tavşırarız. Hem gelecekte ama icadi buluşlar ile kalavuz. Mamadish rayonining ot qadamlar o'qituvchisi. Ramil Efendi tarih hamiyet bir okutusuna bir universal okutuş hikayeni bitken ya. Minde tarih hamiyet bir okutuğum devre kurulana hem şuna göre bizim hikayeler ekologiya, hukuk hem başkalardan dış krayevideniyiz da var. Tuğanyak tarihini öğrenelim. Mene şu tema boyunca Yeşil Yüzük'te katlaşkan edik. Rahmet, orada da layık bulganman. Tabiat
ekologik brain ring degan yozmasi uchun Boltash rayoni Qoradug'on bolalar bog'chasi tarbiyachisi Nig'matullina Ravshaniya Foid qizi Mag'rib jurnalining 2-daraja diplomi bilan bo'laklanadi. İkinci derece diplom bilen Ravşaniya bizim ağıl yılına hem sürekli ama gelecekte daha da zor olmuşlar kırıklarız. Mag'rib jurnali ham Qayda maktab jurnalidan xizmatlashish ko'plardan deb avval o'qituvchisida qatnashgan Yashil kishi konkursida necha yillardan qatnashgan birisida 3-chi o'rin olgan, 2-chi o'rin oldi. Bir zo'r rahmat shunday konkursda uyushtirgan uchun barchasiga g'ayrat vaqtida salomatlik ham ijodiy bo'lishga qilamiz. Eylana tira sözünüz var mı? Eylana tira dünya nominatsiyasında Qishqi tabiatda qo'noqda degan yozmasi uchun Almatdagi Rizaytin Faxriddin ismidagi 1-gimnaziyaning boshlang'ich sinflari o'qituvchisi Niyatullina Guzaliya Munir qizi Mag'rib jurnalining 2-daraja diplomi bilan bo'laklanadi. Yashil Beshik 2019 konkursining ekologiya nominatsiyasida Ekolandiya degan yozmasi uchun Bugilmadagi 11-chi o'rta maktabning tarix va jamiyat bilimi o'qituvchisi Salim Varalla Mufasim qizi Mag'rib jurnalining 1-daraja diplomi bilan bo'laklanadi. Ramile yüzümüzden alkışlarımız hem icadi müstakil kılavuz. Большое спасибо за прекрасный конкурс. И как приятно наш Магомед читать такой родной журнал и красивый, и мягкий, и удобный. Жизни и продолжения методических успехов, я думаю, еще будут люди принимать участие. Вахт к нам был сам, я забрала шумный мотор, а за этой зоной Dialogiya nominatsiyasida Bir qozlar ortidan degan yozmasi uchun To'qay rayoni Musaboy zavod o'rta maktabining biologiya o'qituvchisi Abdulla Nafdura Muhammad Halil qizi Mag'rib jurnalining 1-daraja diplomi bilan bo'laklanadi. Zul müstakil kılavuz ağında icadi müstakil. Mening de Sovet maktabi Mag'rib jurnalining eng ko'p oldirishlardan birisidir. Endi 38 yil doimiy oldirdik. Biz ularni endi saqlab keldik. Shular oldagi yillarni tashlaganmandir. Endi hozir 2000-yildan boshlab butun jurnalda isen saqlaymiz, qo'llanamiz. Men 2017-da avval o'qituvchisida qatnashgan edim endi konkurslarda. Şuna göre işinizde zor olmuşlar, şunday motor jurnal çıkarganınız için rahmet. Barımızga da isen sağhanın tanımraylayım. Saf Tatar mektebinde okutam. Hem bik tırışıp saf Tatarşa okutam. Benim dersliklerimde, bütünüsü de binəli ders, bizim bitinde biyolog-kimiklara ders jitmey. Hazır 15 gün saat nagırızda kaldı. Şuna göre yartı stavka büyülecektir. Hem indi biz Tatar derslikleri bilen temin etilgen, birden 18-ci yıllarına koymalı Tatar derslikleri. Şuna göre biz bik tırışıp Tatarşa okutarız.
Geografiya nominatsiyasida "Путешествие по Мировому океану" degan yozmasi uchun Guadag'i Rail Savdiyev ismidagi o'rta maktabning geografiya o'qituvchisi Vizova Marina Azrat qizi Mag'arib jurnalining 1-daraja diplomi bilan yo'llangan. Желаем еще больше больших успехов в дальнейшей работе. Спасибо большое. А вам большое спасибо за то, что вы нашли время прочитать все наши работы. Так внимательно, детально, и даже разобрали все, что мы действительно провели, увидели. Вот. И большое спасибо, что вы даете нам такую возможность творческого роста. И вот сегодня хочу сказать, вот когда я вот смотрю сейчас, вот, собственно, на всех на вас, уважаемые коллеги, что вот здесь находиться в этом приятном цветнике настолько торжественно, настолько почетно и вдвойне приятнее, что мы здесь среди вас оказались. Спасибо вам всем большое. Спасибо. Да, вы ведь часто видите в Вынском районе. Вынский район — это родина моего отца. Мы его особенно любим. И в этой школе были в этом году. Да, приезжайте. Мы вновь вас слушали. Я большой прошу. У нас, знаете, такое предложение. Мы сейчас начинаем формировать тематический план на следующий год. И вот кто хотел бы увидеть материалы о своей школе или о своем любимом директоре или педагоге, вы выйдете на нашу редакцию, и мы обязательно приедем к вам. Потому что иногда мы даже не знаем о тех интересных мероприятиях, событиях, которые у нас происходят. И будем очень рады получить приглашение на школу. Да, вот когда к нам приехали в гости, это было событие, и очень было приятно, что выбрала наша школа. Вот. И пообщаться близко, поделиться опытом и получить напутствие тоже полезно. Спасибо большое. Tabiat bilimi nominatsiyasida "Qushlar bizning do'stlarimiz" degan yozmasi uchun Qozondagi 129-bolalar bog'chasi tarbiyachisi G'izatullina Noila Sarinjon qizi Mag'rib jurnalining 1-daraja diplomi bilan yo'llangan. Egenet ile Dünya nominatsiyasida "Bujaklar dunyosida yoz" degan yozmasi uchun Sholdadagi 29-gimnaziyaning boshlang'ich sinflar o'qituvchisi G'atiyatullina Oygul Zakijon qizi Mag'rib jurnalining 1-daraja diplomi bilan yo'llangan. Aygül'le 1-derece diplomunu tebrik ederiz. Hem gelecekte icabi inşaatla kovalarız. Этот конкурс закончился. Когда біз бір фото işlerimiz қазір енді сынғы конкурсқа көшеміз. Mo'g'ul so'z shi'rlari deb ismlangan sinflandirish choralari ssenariylari ham dars ishtirokchilari konkursi Abdulla Tufayning turmush yo'lidan ham ijodidan boshlangan shunga natijalar yozamiz. Haligi konkursga kirgan 200 ga yaqin ish orasidan juri tuvandagi avtorlarning yozmalarini qiziqsindirib premiyalarini g'oyib deb topdi. Zaydagi Quyoshqay bolalar bog'chasi tarbiyachisi Ag'zarova Gulshod Hakimjon qizi.
укытучылар үшін генә түгел, тәрбиячеләр өчен дә бик файдалы материаллар бик булган. Бөтенебезгә дә исәнлек, саулык, хөрмәтле Актаныш районы Кушча урта мәктәбенең башлангыч сыйныфлар укытучысы Хәбибдинова Әлмирә Рифкат кызы. Зәйдәге Кызыл Колпак балалар бакчасы тәрбиячесе Әгзамова Альбина Әнәс кызы. Әнәс кызы Альбина түгелме? Аның янасы, чөнки мин өзім 40 ел балалар арасында эшләгән педагог. Әле хәзер дә мәктәптән куелганы юк. Хәзер дә чакырып торалар, үземнең киңәшләр белән һәрберсенә ярдәм итәм. Мин конкурста катнашмадым. Шулай да конкурста катнашучы туганнарыма, балаларыма ярдәм итәм. Үземнең тәҗрибәмнән чыгып. Мәгәр шуларны юлына юлдаштым булды. Хәзер мин лайыклы ялда сонда һаман әле аерылган юк, һаман язылам. Эшләгәндә бит укыям, вакытым юк. Хәзер мин өйдә беренче битеннән соңгы битенә кадәр укучыга рәхәтләнеп, һәм әгәр дә файдалы кирәкле материаллар бар икән, үземнең балаларыма, туганнарыма педагог булып аларга ярдәм итәм. Минем шкафтагы бөтен киштәләрем хәзер мәгәр журнал белән тулды. Башламыйм, бик элекке журналларда кабат кайтып аларны укыйм. Аларда шулкадәр файдалы нәрсәләр бик күп. Ярый әле башламаган. Рәхмәт. Чакыруыгыз өчен зур башлаулар. Әгәр ярашты булса. Моңлы саз шаңнары конкурсында 3нче урынны яулаган Казандагы 144нче урта мәктәпнең татар теле һәм әдәбияты укытучылары Томанова Айсылу Шәүкәт кызы һәм Макарова Ирина Александр кызы. Балаларımız için büyük bir rahmet, sağlık, selametle, kılmışlar, Allah'a kıymetleri. Jurnalı bizim üstler jurnalımız direktörü bu bizimle 28 yıl meşhurda işte başlamadan beri olduğum üstlerinde yerlemişiz. Jurnalında basılan işletmelerimize var. Bunun mümkün bildirgen için büyük bir rahmet. İkinci урынны яулаган Чистайдагы 20нче балалар бакчасы тәрбиячеләре Нуриева Кадрия Мәхмүд кызы һәм Назарова Ольга Николаевна. Ольга Николаевна музыка жетекчisi, мен рус тілді балаларға татар тілі оқытам. Біз өзіміздің мына бұл мұңлы саз чыңары конкурсына жіберген ішімізне рус тілді балаларының әти-әнилеріне өткерген шарамызны
bilgilenirken dediğinde etiyeniler büyük rehabilitatif anti çaralarda bizden gelirler. Bağlar da rehabilitatif okuyorlar, iğrenirler. Bizden hizmetimizni değerlendirmemiz için Megarip jurnalına, Megarip jurnalı hizmetkarlarına bu rahmetimizle çekilesimiz kile. Biz dayında ağlarda, konkurslarda üzerinde hizmetlerimizle çekiliriz deyip şanlı kalabız, Allah bir sağlarımızsa isenlikine olsun. Beni o kırmızısı konkursunda da участвовать deyip isetlergenlik, katlaşırız degeniydik. Bizge yaramay, şuna göre biz şeker okutmuşlarla başladı. Ondan sonra başka konkurslar kurulur, Allah birse kalanlarında da kuşulur. Sizge zor rahmetimizde çitkeler, biz bağımızda da isenlik sağlık versin Allah kutabeyle. Tınıç olsun, emin olsun, dünyalarımız, bizi biz isen bulayım. Zor rahmet. Спасибо большое. Очень приятно участвовать в конкурсе. Мы очень тесно работаем с воспитателем по татарскому языку. И очень рада, что будет рубрика, связанная с музыкой и журналом. То есть мы можем тоже знакомить детей с татарскими композиторами, тоже языком пения, художественными занятиями. Очень хотелось бы, чтобы сегодня награждали конкурс номинацией «Диалоги», «География». И вот хотелось бы, чтобы дошкольников мы тоже не забываем, мы тоже проводим интересные занятия. И тоже мы хотели участвовать в таких номинациях. По проекту все было такое предложение для воспитателей включить отдельную номинацию. Мы, правда, обратились даже в Министерство образования и науки с просьбой создать новый проект для воспитателей совместно с журналом «Военный контакт». Они пока в активе. Кто знает, может быть, хотели. Alıp var kursatları edip ama sizin fikirlerinizi dikkat edelim. Belki onlar akşada tabarlarıydı o konkursun bitkerdi. Birinchi o'ringa loyiq bo'lgan Leninogorskdagi 2-o'rta maktabning tatar tili ham adabiyoti o'qituvchisi Hasanova Inja Bilmirayan qizi. Varımızda sen sağlık, У нас сегодня удобный день, мы решим на Куранкина, день рождения. Мы хотели бы поздравить. Двойной праздник. Я предлагаю всем членам жюри с ней фотографироваться. Rahmatning eng baxtli yilda ham eng baxtli kunda tug'ilgan. Bugun mana shunday o'g'ishlarada g'atur kunda mening tug'ilgan kunim. 5 yil ilk, 5 yil ilk shu kunni bizning maktabda Mag'arib jurnalining o'tkazgan fanniy praktik konferensiya bo'lgan edi. Anisi endi nishiklandim. Spesial men tug'ilgan kunga turib keltirdi. Anisi na olay tug'ildi. Men tug'ilgan kun ishimga bag'ishlanmagan. Mene tam narsa desimki, bunda o'qituvchilar Mag'arib jurnalini 20 yil oldiramiz, 40 yil oldiramiz deydilar. Men endi 5 yil oldiraman. Chunki benim
Бик кадерле журнал икән, изге журнал икәнен белмештек. Аңа кагылырга ярамады, аны ертырга ярамады. Менә бу әйбер бүген дә менә шулай сеңеп калган, изге журнал итеп, кирәкле журнал итеп, әйбәт журнал итеп кадерләп саклыйбыз. Сезгә бик зур рәхмәт. Мәгариф журналы членнарына Tahir abi sizgə, Fayaz abi sizgə, minimdə күптәннән алышабыз. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Resimçiler birbirinin şeylerine hazır indi o bizim hayatı mektepte rubrikalı bara o indi bizim birinci jurnalın daimi aktörü Mahalik'te o benim onu basar ama indi bütün işlerini başlar kulları onların ağırlığı.